Ekaterina Josifova. Klasa. Kroz moje vrijeme moja domovina je proputovala u 3. klasi, preimenovanoj u 2. Nakon još jednog preimenovanja počelo se otvoreno pričati ponovno o 3. klasi. Takav se natpis naravno nije pojavio. Postoji bareljef 3. klasa Ivana Funeva, lica na prozoru pretrpanog vagona. Godina je 1935. Sada vagoni nisu pretrpani, niti se nose takvi kačketi, barem neko od nas. I ime bi bilo drugačije, 3. svijet, na engleskom, koju ostalom nisam naučila, kako bi uštedjeli, svi ga kod kuće govore. Da sam barem francuski pošteno znala. Znam ruski, znam i jezik kojim govori 3. klasa.